Wailat Miki Shella MLA ka arjuai ha ka arpau arteri uniu benai dawai pej ba uya ka kalori chong pej ke hamadan moknor so menting dongwa ko wada chna lang ba ka mang poisa wakat san laktam na ka State Sports Council yong ka sorkar jella DWM lang MDC ka thain ula khondakar u District Sports Officer u ke pasa u daloik ilaka amvi u jeperto u ar chalam SDO PHE Electrical ki wacha khut sngau bahawa kiwi hagani kesngi u wailat Miki da samule yaki work order kamju kosong poisa yarap chagidong woper ki senyem kamju ko sport club ki wakan thum arlak ya kadong yaw pensing arlak ya kadong nen arlak ya kadong din arlak ya ka balang kli mensai Presbyterian so menting lelak ia ke Presbyterian English School wasan pau hajar ia ke Youth and Culture Sport Club sok menting. Hawa kelam wailat Miki ongo wachwa ini le dedep yarap usan lang ne benta open baha penmiat ia ke Dorbar Hall san pau hajar ia ke Sport Club ia ke balang Catholic yochna yung mane ichna ia ke yung school Government LP School dedep yarap ia ke dongwa wa kiwide na jrong kiskim yong semen. Najrong wapen singau yakiwi ki kampen roy wadawan rao ong haro ida wambiang ki sarok luti sengking hagis nem na chwa pensak din go ya kechnong sok menting hei wakat i wamut wamang ki paj bale du nei daw wasi sarong bun ki waswe tang wakat tu nei ni chakmat kechnong sok menting daw ku ko hagil yang waro wede ye ko kring yaki bru nambar hawa pelai yaki wan ki tournament. Uke pasak da kentu wo ya krek lang wa ka sport club yo ye ko uku nei por chai por wei kentu le yaki bai ki pau elat yaki khon ki tiu em benta ki hele ke sport wo per nei bha da man go le ko e jak po hagini kisngi kiwi wad e iklam kentup ya ula khondakar u ok a u charman dongwa so menting u doloik ilaka amwi wa kiwi hagayalang wa pelai da u he chnong ubi phawa hagani kesngi nei liang ga Youth and Culture Sport Club so menting de e haro ko ka dorkhat hakti u MLA yo penyo ye em kam yong ki wakan thum kawi ka amplifier u microphone de lang wa artalikistan ki speaker wali talikistan wa ki street light halogen chipau tali wo set up le new penchna ya ka sub division yong ga PHE ni chnong sementing ko yara bi fi mesti man gawi penyo ki pyo kre gi kon ki ti yong ki de ya klami de pai ga proposal de ya chong ngawo engineer yang ke PHE ni benta wo set up penchna ya ke subdivision ko man kam go office yang PHE yang office PHE hapo ke chnong something yang pi wo chong SDO kenang wa ki office man wan gi office nya tho bai pi dawan ino modaw ya mi gi grek gi ki daw ku ni ke chnong ka tha wo yang pi bat kam jo le ni rengkat kam da like juluti sengken kam man chwa da pha bu proposal let em givi go pha tho thao yong ni tho thao yo bu office le ne let ong ite che sementin hoi dan chwa ga da ka dai tu si sarok chai tu liang man tang kam man kat ni kam yo hi man sor pi kam man kat tu khanai pi kat tu chai ni ba u ya tho thao tho phao u chna yung chna sem u chna gi bru gi resort gi dukan gi daba gi te gi wo pengku ya ka kamai ka ji ya ka yo ka kot ka yong pi bat kam jo le yoi ka mangot ka wi na ka ka thao ko yo sup ba ka man katte ka mangot to ka man memper go dang yo sup ka mangot ya sentuk siar cibon ye thao tang ile pu em chna gi bruga ne ba ile pu lai duti sengking ka tele me te area ko cibon go dau pengku ya ka chnong ka thao ya ka tourism ya ki nong wan package ki ni ka chnong ka thao yo ite to division le ne ki jing chna jangai gi yonga ki wa kwa o u tho ka la duti ha ki ni ka snem go dawan tang ka ong nim yeu le chi sindon nei ba ipor yu tebian miu pendek miu le chi senda tengah yu luti ya bo ke jing kerpat ya ki nong chong chnong yang chnong semetin moi u ken mo pi dukat ya gini godawan mestep man gawi go pen be ya pi ne benta ka san spa ka chi jar tengka san spa chi jar tengka ngale yo bo we pi panai pi mem do anu ate yo bo we pi tang yu krum bi ka san spa chi jar yu krum bi ka mesti man vi pun dekat san spa chi jar tamu bukeri vine ni ajwa la si sorok pim dapi tane te daw nga perpa dai pi ho kau nong mi khmat em gi kentin gi nga ko rap snyau yi ne ba ka kamram gi nga snenya pi upen yo yi pi upen chnai pi gi te gi cingen kam tengah kam ong ne la em mi wani kentin ni wo mong na liang nong nga pan ma ba pi han re nga em mo ka te ka men sen go kwa akun tu kun rom kwa au yo ni ka chnong u pernai